mu myaka 30 ishize ubuzima bwanjye bwagenwaga n'abantu bafite intwaro. Denis Mukwege wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akabazwe ku rwego rw'isi hose kubera akazi ke ko kuvura no kwita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu. Ikiganiro ku buryo bwo gusohoka mu ntambara iriho ubu. Denis Mukwege ni ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Tazi. Uyu Denis Mukwege yavutse mu 1955 i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu 1999 mu gihe cy'intambara za Kongo zari zigeze ku rwego rwo hejuru, yashinze ibitaro bya Panzi aho yabaye umuganga mukuru ubaga ashyiraho urugero rwemewe ku rwego rw'isi hose mu kuvura no kwita ku barokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakozwe mu ntambara. Kubw'ibyo rero muri 2018 yahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ubu akaba ari umwe mu baganga bakomeye aba mu mahanga. Ikinyamakuru Tazi rero kikaba cyamuganirije kuwa 16 Gashyantare i Berlin mu Budage nk'uko tugiye kubagezaho ibyo baganiye. Umunyamakuru wa Tazi witwa Dominique Johnson wakoze ikiganiro agikoranye nawe yatangiye amubaza ati: Dr Mukwege, mwitabiriye inama y'umutekano ya Munich yari yiganjemo amakimbirane hagati y'Amerika n'Uburayi, kandi biragaragara ko havuzwe bike cyane ku bindi bice by'isi. Mwebwe mwabibonye mute? Denis Mukwege ati birababaje iyo uje mu nama nk'iyi uturutse mu gihugu kimaze imyaka 30 kibabazwa n'intambara yahitanye abantu benshi kurusha izindi ntambara zose zateranyijwe hamwe cyangwa ziteranyijwe hamwe. Wumva hari uburyarya cyangwa ipfundo rishingiye ku mahame abiri, aho hari ibibazo n'uturere bifatwa nk'iby'ingenzi kurusha ibindi, nyamara nta rwego rwo gupima ububabare ruriho. Uyu munyamakuru yahise amubaza ati: Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arirata ko yarangije intambara iri iwanyu, ni ukuvuga intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi avuga ko akwiriye igihembo cy'amahoro cya Nobel. Murabyumva mute? Denis Mukwege ati birahangayikisha kumva amagambo nk'aya aturuka ku bayobozi bakomeye. Ni nkaho amagambo yatakaje igisobanuro cyayo, umuntu ashobora kuvuga icyo ashaka cyose akagifata nk'ukuri. Ku munsi wakurikiyeho nyuma yo gushyira umukono ku masezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda ku wa 4 Ukuboza, umujyi wa Uvira waratewe indege zitagira abapilote drones zirasa ku basivili bahungaga, abana magana barapfa. Ubwicanyi buracyakomeza n'amakimbirane aracyakomeza. Umunyamakuru yahise amubaza ati: ubu hateganyijwe ko hazongera kubaho agahenge k'intambara ceasefire. Mukwege ati ikibabaje nuko tutazi niba ari agahenge nyakuri cyangwa niba ari ukurambika intwaro by'igihe gito gusa. Turifuza ko iki kibazo kirangira burundu. Imyaka 30 y'umubabaro, imyaka 30 y'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ibyo birarenze. Ntidukeneye indi mvugo gusa, dukeneye ibikorwa bifatika byo guhagarika intambara. Munyamakuru ati ibyo bikorwa bifatika bivuze iki? Mukwege mu kumusubiza ati kwa 21 Gashyantare 2025 akanama k'umutekano w'abibumbye gashinzwe umutekano kemeje ku bwumvikane busesuye umwanzuro 2773 usaba agahenge k'intambara isohoka ridafite ibyo risabwa ry'u Rwanda na M23, ndetse no gusenya ubuyobozi bw'icyitwazo cyangwa ubuyobozi butemewe bwa M23. Gukora mu buryo bufatika bivuze gushyira mu bikorwa amategeko mpuzamahanga kandi ku buryo bungana kuri bose. Ariko abantu bashinjwa ubwicanyi mu Burayi bakaba bafatwa bubahwa nk'icyitegererezo cy'iterambere. Birababaje kurambika tapi itukura ku bantu bakora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batanga amafaranga mu ngengo y'imari y'igihugu gifatwa nk'igifite uruhare mu byaha by'intambara no mu gikorwa cy'ubushotoranyi. Gushyigikira iki gihugu mu mafaranga bisobanura gushyigikira ubushotoranyi. Uyu munyamakuru wa Tazi yahise akomeza agira ati muravuga u Rwanda. Ubudage bwahagaritse amasezerano mashya yo gufasha u Rwanda kandi bwemeranya na guverinoma ya Kongo kongera ubufatanye mu iterambere. Mukwege ati byaba Kigali cyangwa Kinshasa, iyo utanze amafaranga arangirira mu mifuka y'abantu ku giti cyabo cyangwa agafasha imitwe yitwaje intwaro isambanya kandi igasenya.
uba ufite uruhare, hari inshingano yo kugenzura neza icyo ayo mafaranga akora. Umunyamakuru wataze ati nyuma y'uwo mwanzuro wa Loni hatangiye ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda muri Amerika ndetse hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23 yidoha muri Katari. Ese ibyo hari icyo byatanga? Mukwege ati turabona inzira y'ibiganiro zikurikirana kandi zisa kuko nta nimwe igera ku cyo abaturage biteze. Abaturage bifuza amahoro, si imikono ishyirwa ku mpapuro hanyuma ibintu bigakomeza nk'uko byari bisanzwe. Twagize Rwanda, Nairobi, Washington, Doha, none hari n'abasaba ibiganiro by'abanyekongo ubwabo birahagije. Turasaba inama mpuzamahanga y'amahoro mu karere ishingiye ku mahoro ya Addis Ababa yo muri 2013 ku mahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ayo masezerano ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa. Turasaba ko yasubizwamo ubuzima kandi akagurwa. Ibihugu byose byayashyizeho umukono, hakongerwaho societe civile, ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'ibigo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bifite inyungu muri Kongo n'ibigo by'abanyekongo bose bagomba kwicara hamwe bakaganira, kuko iyi ni intambara y'ubukungu irebana no kugenzura amabuye y'agaciro y'ingenzi ku rwego rw'isi. Amasezerano y'impande ebyiri hagati y'u Rwanda na M23 ntasuzuma uko ibintu bimeze muri Ituri aho ingabo za Uganda ziri cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo aho ingabo z'u Burundi ziri. Dufite amagana y'imitwe yitwaje intwaro mu karere, ntushobora rero gukemura ikibazo mu buryo bw'impande ebyiri gusa. Umunyamakuru wataze ati mwaba mwizeye ko guverinoma ya Perezida Tshisekedi ikinshasa yabishobora? Mukwege ati icyo nicyo kibazo gikomeye kurusha ibindi. Guverinoma ntibishoboye. Tugomba gushyigikira societe civile ibona akababaro k'abaturage. Muri Kongo abantu miliyoni 27 bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kandi hari miliyoni 6 kugeza kuri 7 zabimuye mu byabo imbere mu gihugu. Buri minota 4 hafatwa ku ngufu umugore, buri minota 30 hafatwa ku ngufu umwana. Nakaga tutigeze tubona. Ese ishobora ite gukomeza kurebera niba Kinshasa itabishoboye? Amakimbirane ari muri Kongo ni ikibazo cy'isi yose. Hakozwe ibyaha mpuzamahanga, bityo igisubizo kigomba kuba mpuzamahanga. Umuryango mpuzamahanga ugomba kuzana abarebwa bose ku meza y'ibiganiro. Iki kibazo kiratureba twese. Kongo niyo itunganya cobalt nyinshi kurusha ibindi bihugu ku isi. Muri buri batiri y'imodoka zikoresha amashanyarazi harimo igice cya Kongo. Kongo kandi ifite tantali nyinshi iboneka mu bikoresho byacu by'ikoranabuhanga. Twese biratureba. Umunyamakuru wataze ati kunenga kwanyu guverinoma ya Kinshasa hari aho bisa n'ibyo inyeshyamba za M23 zivuga. Ese twavuga ko mu ntara za Kivu mu burasirazuba bwa Kongo hari inyungu zihuriyeho ku bijyanye n'imiyoborere mibi ya Kinshasa nubwo hari intambara? Mukwege ati oya, nta nyungu zihuriweho n'abantu bakoresha intwaro ku baturage babo. Bakora bakurikije amabwiriza y'u Rwanda, ntibarwanira inyungu zanjye cyangwa iz'abaturage ba Kivu. Uherekeza intwaro ku baturage ntabwo aba arwanira abaturage. Ni ukuvuga ngo ukoresha intwaro ku baturage ngo ntabwo aba arwanira abaturage. Imiyoborere myiza ishakirwa mu bundi buryo. Iyo Kongo iba ifite imiyoborere myiza, iba ifite ingabo nziza zirinda imipaka n'abaturage. Ibyo ntitubifite. Buri wese ashobora kuza muri Kongo. Kongo imeze nk'iduka ry'imitako rifunguye imiryango n'amadirishya. Isi yose iza kwica, gusambanya no gusahura. Ibyo bigomba guhinduka, ariko si inshingano z'u Rwanda cyangwa za M23 cyangwa undi mutwe wose witwaje intwaro kubihindura. Ni inshingano z'abanyekongo kwicara hamwe bagakemura ibibazo byabo. Niba buri wese atekereza ko ashobora kugera ku butegetsi akoresheje imbaraga, ntituzigera twubaka amahoro. Kuva mu 1996 buri gihe haza abantu bitwaje intwaro bavuga ko badutabara, bakabyita ubutabazi, ariko bagakora nk'abababanjirije.
umunyamakuru wataza ati muri 2023 mwiyamamarije kuba perezida wa Kongo ariko muratsindwa mugira 0.2% by'amajwi. Ese inzego z'igihugu zihora ari mbi uko yaba ari nde waba uri ku butegetsi wese? Denis Mukwege ati ayo masezerano ya Addis Ababa navuze mbere asaba guverinoma ya Kongo kuvugurura ingabo n'inzego z'igihugu. Kuri nje bivuze ubutabera bukora neza kugira ngo hahagarikwe gusubiramo kutarangira kw'amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyamamaje ku mwanya wa perezida kuko wari urimo mbere Joseph Kabila, perezida wabaye wa 2001 kugeza 2019, atigeze agerageza kuvugurura ingabo cyangwa inzego z'igihugu cyangwa gukemura ikibazo cy'ubutabera. Igihe perezida uriho ubu Felix Tshisekedi, perezida kuva muri 2019, yageraga ku butegetsi, twari dufite icyizere ko azabikora. Ntabwo yabikoze. Dukeneye gukurikirana abakoze ibyaha, gushaka ukuri, gutanga indishyi no kugera ku bwiyunge. Birababaje kubona inzego zidafite demokarasi zigikomeza. Uyu munyamakuru yahise agira ati ese byumvikana ko abantu bafata intwaro muri ibyo bihe? Mukwege ati iyo ufashe intwaro ukica bagenzi bawe ntuba ukiri umuturage mwiza. Ihohoterwa ribyara irindi hohoterwa. Mu myaka 30 ishize ubuzima bwanjye bwagenwaga n'abantu bafite intwaro. Ibyo si igisubizo. Impinduka zigomba gukorwa mu bundi buryo. Uyu munyamakuru watazi yahise agira ati nyuma y'imyaka 30 y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo hari amakimbirane menshi mu baturage ku butaka, ku burenganzira bwo gutura ahantu runaka, hari no guheza no gutuka hashingiwe ku moko. Ibyo byakemurwa bite? Ibyo si ibibazo bya diplomasi mpuzamahanga gusa. Mukwege ati ibyo bibazo bikoreshwa n'abanyapolitike batumva neza uko abantu babana, batekereza ko bashobora kuyobya abaturage kugira ngo babone aho bashyigikirwa. Ariko iyo uhindura abaturage abanzi kugira ngo wamamare n'ubu popularisme. Nishimiye ko abaturage bo mu ntara za Kivu batangiye kubibona. Igihe kirekire amoko yakoreshwaga mu nyungu za politike. U Rwanda rwakoresheje amoko amwe ruvuga ko rugomba kuyakingira, ariko ayo moko aravuga ati nitwigeze tubisaba uko niko bose bakagombye gutekereza. Uyu munyamakuru yahise akomeza abaza Denis Mukwege ati umujyi wanyu wa Bukavu wakomeje kwaguka cyane mu myaka y'intambara, uburimo abaturage barenga 1 miliyoni. Abantu babayeho mu bukene bukabije, bateraniye ku misozi, nta cyizere cy'ejo hazaza. Igoma nuko bimeze, biroroshye kuyobya abantu nkabo, ariko hakorwa iki ngo bibahindukire cyangwa ibibazo bibe byahinduka? Mukwege ati biroroshye cyane kuba populariste kuyobya abaturage babayeho mu bukene, bababwira bati ndumwe muri mwe nzabakorera. Ariko ubu muri Kivu y'Amajyepfo abantu baribaza bati abadepite twatoye barihe? Biyubakiye ubuzima bwiza, barinzwe neza, maze basigira abaturage mu bukene. Ubukene bukabije butuma abantu baba igikoresho cyo kuyobywa. Reka twite ibintu amazina yabyo. Zahabu ifite agaciro ka miliyari zisohoka mu gihugu. Mu ntara za Kivu abashinwa bohereza hanze zahabu nyinshi cyane, abanyekongo bagasigara mu bukene. Ibigo bihabwa uburenganzira bwo gucukura izo zahabu ntabwo bishyiramo ishoramari rifatika, bikaba bipfa gusa kuba bakwiba zahabu bakazicisha mu migezi. Ibintu by'abanyekongo ubwabyo cyangwa by'abanyekongo ubwabo bashobora gukora bo ubwabo, ariko bigakorwa nabo bashinwa. Uyu munsi ushaka kuguma mu bice by'ubucukuzi muri Kongo agomba kuba yakwitwaza intwaro. Niyo mpamvu imijyi nka Bukavu na Goma yuzuye cyane abantu bahunga ibice by'ubucukuzi, aho bashoboraga kubona imibereho, ariko aho bakaba harigaruriwe n'abitwaje intwaro. Y'abayobozi ba Kongo batekereza ku baturage aho kwitekerezaho, umutungo wa Kongo uba uhagije gutunga abaturage no kubaha ubuzima butekanye, bityo bikarandura ayo mayobera ashingiye ku bukene.